Amesigaso. 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 Yo tratado le 27 wala abola sete mois Amiriso tora Sigaso ante metodo kata Burkina jamana kan le flyna no Sigaso no kata kata Burkina jamana kan no gerebuya bete mena asiraka parce que karamo site ke karamo baye ni matene ni siraka walanga walu bawo kutubu bawo bete mena ni siraka ankara moga nanga seko shekne ahmad ama ulla o bete mena ni siraka donc Cheikh Omar Fouti o bete mena ni siraka ni mi fo alaye ala boke o kama anya nyini ala fe anya nyini no fana fe ba tuwa o kanye Amiriso jigina Sigaso anjigine Sigaso mogo munu nube ushem ko kono koro kartu nampe munu mogo klane no ala gato ulu ushem ko kono koro kanampe ala ya don ko mogo munu mogo te klan fembe bato kanana ala gato kanana ameta Burkina fana to ba do kanye Burkina fana ame bisi Burkina ma mogo munu mogo klana ala fe ala kunye sama ko ka do kanye donc ambela jelembe je ambe do uke Amiriso ni Sigaso ne ninga sirifike ani Langen Traoré ka fara Sigaso population beka Amiriso be Sigaso ni ala sona mani mogo mi ni ba fe ka Amiriso la soro WhatsApp la numéro mi be deme duguma e bi ka vocal message bla na ala sona ma andi jadi donc ado do ke abe do uta donc se kala na donc so kala kala donc do uta la Kelenda Amidu soye nyenamaye Mamedi Wolofa Amidu nyenamaye Bedi Wolofa ngamaye nyenamaye Osano ezira kwale menyo ko Kelenda Amidu so wa edu